Hikari ni maksudnya light, cahaya. Okey, dia mengandungi 3 peptide yang vegan. Yang lain tadi peptide daripada non-vegan lah, daripada ikan. Dia mengandungi 3 peptide, satu peptide marigold, peptide spearmint dan peptide mango leaf. Kalau yang perasan mango, gambar bunga marigold tu macam bunga apa? Okey, bunga marigold ni sebenarnya bunga tai ayam. Hikari has 3 vegan peptides. Dia mempunyai 5 teras patent, meningkatkan prestasi visual untuk mata, meningkatkan kelajuan dan ketajaman tindak balas visual, melindungi daripada cahaya biru dan kerusakan UV, menggalakkan pertumbuhan semula sel-sel otak, kita panggil proses ni neurogenesis, meningkatkan kesihatan otak dan keupayaan kognitif, melindungi secara berkesan daripada kehilangan ingatan dan penurunan kognitif dan meningkatkan minda dan fokus. Overall dia memang meningkatkan fungsi otak. Spearmint peptide, trade name dia Pneumatics. Dia memang extract daripada spearmint dan dia boleh menambahkan konsentrasi, memory, mood, motivation. Dan memang boleh mengurangkan oxidative stress, boleh menambahkan neuron, pertumbuhan sel otak, protect neuron dalam otak dan menambahkan paras neurotransmitter. Pneumatics ada 5 trial yang telah dijalankan. Marigold peptide, nama trade name dia Floraglow lutein. Setakat tahun 2025 ada 115 studies on this peptide alone, ya. Dan dia memang salah satu peptide yang paling selamat, boleh digunakan untuk semua umur, all ages. It's good for eye health, okay, kesihatan mata, untuk protect daripada blue light, support kesihatan otak, antioksidan untuk kurangkan stres, oxidative stress, dan juga bagus untuk kesihatan kulit. So as we said just now, all these peptides dia ada banyak fungsi-fungsi sebab dia natural peptides. It's not synthetic, it's natural peptides. Okay, the peptide yang terakhir tadi from daun mango leaves. So trade name dia Zynamide. Dia menang banyak award sejak tahun 2018 and salah satu studies dia memang banyak, at least dalam 10-11 studies menunjukkan efek Zynamide untuk boost memory kita, menambahkan fokus, attention, increase physical performance, faster reaction, quicker recovery dengan lower mental fatigue, jadi keletihan minda. Ramai gamers yang guna ni because dia upkan kita punya reaction cepat. All these 5 semua 5 patent ni, untuk patent US patent improve visual performance, US patent protect eyes from blue light, European patent improve brain memory, US patent improve brain function activity, dan terakhir European patent increase rate of neurogenesis, pertumbuhan sel saraf. Ini sangat-sangat unik. Penyakit-penyakit yang boleh benefit by penggunaan hikari: Alzheimer's, dementia, penyakit Parkinson, stroke, gangguan tidur, kerusakan saraf, gangguan pendengaran, autism, ADHD, kesukaran pembelajaran, Bell's palsy, epilepsi, gemalan otak yang terjejas, seterusnya cataract, glaucoma, mata kering, dry eyes, myopia, astigmatism, presbyopia, myopia, keletihan mata digital, neuritis optik, gangguan deria dan degeneration makula.